Na hunamu boko de menua. Yamya dum mpa bo me ho din ka. Na asemi a yesi ye kidnap akola ade ne share bottom mu ani ade no esi hifa poten. Asemi no esi ewo broadcasting I know wo English Bottom amount from constituency Kasoa municipality ho ana abofra mi beto ye but hwehwem kaka ye se omo mo abofra no edni free Kasoa ana de na be pire mu ewo san potem mo abofra a ye kana asem de di Philip Amekipe ay abofra wenya 9 years. Enti me bawo enti nese video ya ye hwe ne sesie no eye time a ye di ne fi Kasoa be pie mu ewo broadcasting na video that is time ono akwa no etimi eje ne ho free stack mu a onenam eye botano broadcasting mo che so adumpo bi ti ehun ye eche no edine tena se busubuta no nsem anta na police no video no na ye na video say aya anajo sabe pe aya anajo eno anajo ana sem no esie enro anajo na sem isi ye sabe pe famna boy asem ni boy mu ya emma akodo ajeja amafo so omo telephone su light ne torch light ne ade e wo hono boy mu ana de tele se o se na tin etie radio angel elituja bebiri because any chobi any combo for we na to ever headed up for be stack mo afi eno and I'm so much man for mo channel broadcasting but mo say the momo woni ada ho a o matimi anyame timi ayadom ama Philip Amekipe on the etimi no na de tele se Philip Amekipe ese onene mame ene nebusan for neti manye mame pa ye step mother and on the na ne step mother phone or find step mother phone e ku di agro ama bro the phone by na phone the king kan it step mother share is uncle no call her phone the chino en fambra no fankata phone no so it wonam kwanso a o kwa her phone the chi e obebi a okwetena di agro no so na mo no anu hu se enko phone mi no bi eba bonde akra na adwen amba o mo so se o mba be no boni bi it on do guso hwehwe ne ma me phone the chi e dia koma ne ma me obo wan se o mo di handkerchief atare na no obo handkerchief ni tare na no according to akla no so won hwi biem na eno ene nemu a o se woti ni no na bebi o hyen ho nyina ye fita ne ho nyina ye fita o kaka no kra na nkeka eto won se tak mu no hye na enim kwan kra Philip enya blade won botoma wotimi editwa sak no e ni de kuma no se ni asoma ndaza se ngoto blade mla na blade ni so hye botoma onya fa blade ni nkoma ne maame no e se no kwakwa phone to no hu phone to wa na ka sa blade na ka ho e de amane maame e blade mu no na de hye ni botom no eno ana abofra no etimi ye kaka kra eyi wor botoma otimi editwa botona otimi eduane ja amfo ya nkomo pe no edi mem wo so hye botom no ensem a otiye ebi ene se omo edi nkomo a kire se e se dia wasayu na yenko de yenko fa nko na se o hye de wi an nkomo ne kona na amfo no edi abofra no hye botom twen se uba be fa na ko na se ida se omo ton abofra no edi na mu bi ana so mo twen ka amaka aba omotima tan bofra no de na hyem edi na ko bebi omo de beko nti sha omo mu ti abofra no de broadcast botom ana mo beti na so mo tamo bofra no omo number broadcasting ana ko mo be chain delivery na so ko export akora na e bem de akora beko no de akora ko e na nyame e ya adoma abofra timi di blade e twa boto ya otimi e pie free botom a adum for mo broadcasting adaroma en setimi kan abofra se de na ni so na kire abofra no enya kukuduro esan so kai se sa ne maame asoma ne so wonkoto blade na blade nse ne botom ena oyi blade nya kukuduro edi twae boto no a wo hyemu no ana wo dwane sabe pepe ti we fin de ocean se nyankopon ana ma akra no nyansan ni mbie e ma akra tim de tu sa ana mo no e we say be din so big question botom na that situation that moment no be about to say blade we should botom yi ne fa di juma bi say e ti hia nyame ankasa ana e ka akra no ho a akra no etimi eyi blade no etimi di twa botona otimi edwane free mpotomo a eti am no ka say abofra no wetimi edwane free timamba nipa bonefo na komso mutine memu nchem na abofra no tutu na no a o hwe abofra no kasa lin komumi a ata akra no neni so sekakra o ye san enkura na o mani so di so hye wo mo so ni bi ebese
Person papa headmaster, but on one case no ujai school along the way. And then papa say I could pay school coin for a Germanwa and come be a school ya or better school. Or then stepmother and say, Nanima Mianca Sadia or East Lugon, the whole Ananima me a war, or no son any stepmother and mammy a war Kasoa. And Nanka Paboniphobia, the chabo of a family in Namia Duma, Philip Abitipi, it's me, I don't know, a free Paboniphone, so much as I'm looking at Philip Abitipi, no more atona, what could be and our phones him. Wow. Na ninsem kan no wentimia anche no o me nipa dodo se mienu anya sa o se o mi nipa mienu o mo ne hu se o mo ba no na agyan am so bi din bone se de e potamu a obi atim fa obi so ni se nipa mienu no so e ba potamu a be fa akọ be bia o so mo ko no nim se o ma be chi no e na hye boto ma ko de newu sa na se neni so ti no de no o hye botom na se nkrofo no ye ne sa no nom de hye botom na nom de no koe e de ko si baabi ya omo twen ha omo twen senka nipa oba be fa abofra na kono be bananko omo ti hye de we afra ne kan anga chip no me kana say iza say omo ko phone na ma ne dai but nipa na ka wo senka be fa ke ne kono o hye aka de delay and nam so ama abofra ne tunya ne so he omo ye transit from omo chiro Kasoa I know from Kasoa straight to broadcasting. So if we Kasoa ba broadcasting no ka no mu akwan wo which mo ai for example tobu to aba broadcasting so broadcasting on right side on filling station bo Kadesh asori bo Kadesh area mu na e ho na ehu abofre Kadesh area mu na e ho na ehu abofre ya ifi eti waja abofre na nya me na be mu de say said I tete ni chabo for bi wa ha ni chabo for bi na wa ha ni chankura shepi di me sure say na ka akora ni pabodi fo no ka akora ya kodi ni boni a na me ya duma Philip only way me ade no free aboni fo sem nti hu be nya say wo yo wo fo na wo motam bi wa tete de the guy e ka no na so ti mi ehwe na wo mo fra ho ban e be say ni pabodi fo na do so woni be bia obefiaba anytime kura obeba nti wo no mari to wa someone when he a come also more someone with the machi me share a bomb of an yes idea the actually a mofrasi ya Odise kwaku yedase pi ene anope ene wonkomobo ekyire se etimi etresi hu nkrofo kro na prosifo ebam ni ade nso a mayaso nti ne ebeba ekyire bia Odise kwaku asiedu ene etene ka afi Kasoa ene ne mpotemu akoda ya uhe we obebe 9-10 from bedi katetia free yos and one yeti some di bedi Avram Ben Mose eti some di bedi kwame kwasia a plus eti no can be join the NDC. Yes, sorry, but I have to say that some di bedi join san kwasia for we eti no and can be join the NDC. Wouldn't be time to join the NDC. Anya she krano NDC ebu aman ama mehupen. Anya she krano Rollins so free NDC yo Ghana and she Ghana ejantom. Say ye Ghana and she Ghana eja antom. Now, me kofa John Dramani Mahama even though the track record wasn't the best, he has a track record. What in America can I say? His track record of John Dramani Mahama might not be the best, but he has a track record. My question to Kwasia Katetia Free Faith. One more no big kasa say krama ya brado Jimmy Fono. Big for no.